I ćao, zdravo ljudi, Pipecar ovdje. Dobrodošli u moj novi YouTube videoklip. Dakle, nastavljamo tamo gdje smo stavili, kod onog kampa, gdje smo jedva skupili listove. Evo ga onaj brod gdje smo našli flare gun. Evo. I evo što se sad dobro. Okay. I sada ćemo da tražimo mjesto za bazu. Ne znam, meni se najviše sviđa onaj tamo ledeni biom, ali pogledat ćemo sutra. Tako da u ovoj epizodi će ono, da tražimo mjesto za bazu i da započnemo bazu. I to. A ja časno da napravim ovo. Crafted X. I da nađem ovo. To mi trebaš. I da je sad ovan šahta. Ovo nikom ne vidi. Dakle, napravio sam X. Da nađem kornjaču. Evo. I da je to vam reći. Da je otišlo? Ok. Ono drugo niko nije vidio, dakle, ovo je bilo iz prve 100% bez laži. Ok, i sad sam krenuo naravno. Malo da se pere. Pa da nastavim da tražim baze. Ej. Inače nemam pojma gdje sam baze. Nadam se da imam dobro smer, zato što mi planiram da pravimo snow biome bazu. Gdje ovdje ima ovo? Ovo ima neko kampče. Želim da se dođem neki pusti. I dva odjedno. Ajde. Ajde vidimo šta ima ovdje kampče. Pećina. A ovdje je kornjača šljiva. Dobro. Nema šanse sad idemo peći. Vidim da da. Zato se idem u pravom smjeru. Ako ne, onda moram čak da se vratim na drugi kraj. Inače, zašto sam ono... Zašto nisam stavio ono... Zašto sam opet prespavao pa onda započeo klip? Zato što onaj kamče, vidjeli ste, uništi se kada spavate i onda moram da se sačuvam pre nego što zaspim. I zato nije bilo kao prošlo. To! Ledeni biome. To mi reći. Sad ne znam da li idem u level ili desno. Desno je level. Ajde, ovo radim. Tražimo vodopad. Jao, dobro, treba će nam jeleni. Zbog hladnoće. No, kao njihova koža nam daje... ovo.
Već je otpor hladnoći. Ajde dođemo. Treba mi tvoje meso. Energiju. Da mi to svako mjeseca. Ne napadaj. Okay. I da, mogu i ovi kanibali da dođu isto ledni ban. Nemojte da mislite da sad sam ja otišao na sigurno i nema ništa više od bora. Tek će da ima. Nadam se. Šta je bro ovdje? I ovdje je šuma. What the fuck? Ok, kao što vidite, ja sam se potpuno izgubio. Da makar i u mapu. Vamos. Sad. Ne. Stan. To mi je reći. Ajde, brzo, daj, koš. Daj mi mjesto, čekaj mjesto. Eto, tako. Sad ovdje stavimo, vidite ovo crveno tu. To vam kaže, to je protiv hladnoće. Tražimo vodopad. Okej. Ajde ovdje časka, ovdje prema kamču da časka nešto pojede. Kako ide pijem. Možda piješ s ovim. Kako mi lagano. Ajde da stavimo nešto. Kako sad da se čekamo da se peče to. Idemo dalje. Ajde, to ćemo. Što bi još mogu da napravim? I da, napišite mi u komentare ako znate kako se pravi bomba. Jer ja znam ovo treba ovo. I ne znam, piše tamo u knjizi da treba i coins. A ja ne znam što su coins. Vidite ovaj. To, bože i ovo sat. Čekaj da jedem. Još se nije spekao. Ovo. Vidite, ako ne znate šta se kako pravi ovdje imate sve. Dakle, ovdje trebate stvari. Armor. Čekaj. Evo, simple bomb. Metal, alkohol, sat i treba neki coins. Nemam pojma šta je to coins. Evo je hrana. Tako. I ne stavljamo put. To vam se i obnovilo energiju ovo. Tamo glava. Mogu da napravim bow. Imamo ovih 3. Trebamo još ptice. Ajde, please, gdje su više vodopad.
Ajmo on tim reći da ovdje imamo. To, vodopadi. Vodopadi, ljudi. To je dobar znak. Oni bi trebali da odvedu mene do jednog velikog jesena. Ili ne, da. Neću to ovi vodopadi, ne možeš vidjeti. Nemojte odustati odmah. Nisam mislio na ovom mjestu. Nego nema kao veće, kao jezero baš. Kao neka bara. Bombi. 2 bombe. Što se trešiš? Stani. Ajde opet. Ajde, trči. Dobro čovječe. Moja brzina. Ajde, dođemo popet. Nisam baš najbolji. To mi reci. Ovdje ima dosta bombi. Daj mi to. Obaci. Ajde pokušamo još jednom. Headshot. Ajde kožicu. Još sam se ne smršavaju. Evo kreći. Ajde ti. Stani. Stani u mjestu, bre. Aj, please. Crkva. To! Ajde. Kožicu, hvala. Begno. Što smrtno. Kopno. A, sve me mame ovaj bumper. Če da je umro. Tako, da nisu se bržavaju. Ajde. Ovo će valjda pomoći nešto. Dobro, nisam toliko daleko otišao. Dok sam postao plav. Kao kanju. Tako. Ajde se da sve da stavim. Tako. Da vratim malo. Ajde bre, da što više proklet. O, selce. Koliko sela mora da prođem na tih voda. Nemoj da bi otkupim ključ. 41 dok, dosta. Mislim, dosta. Ali, makar nešto. Ovo su vodopadi. Mislim da su ovo aktivni vodopadi. Koji nama treba. Ništa. Dođi tu na moj. Opije. Ko? Još nešto što su valjda lani, nešto. Ja ih vidim bumpi. Sokče.
to je to. Malo odeš malo plota. Da uzmem par stika. Ok, sada više novi energije i idem ovamo. Da, uskoro će noć. Mislim tako, vjerujem. Ajde, molim te da ću ovo ti vode peti. Baš je visok. Kako ovdje ne možeš se popniš? Ne mogu se bagiraš. Ne možeš se popniš ako nećeš. Samo da bagiraš ovdje. Ok, bi dosta ovdje visoko. Ovo sam ja. Ovo mislim da pričam. Dakle, ovdje sam mislio da napravim baš kao vjetr kući i neki toren ili nešto okolo. Evo ono što je baš cool. Tako da, čekaj, ništa malo. Ok. Ajde ovdje će da postavimo. Odmah za početak. Novu matricu. Tako. Ajde, to zapalo. Ajde, jao, ovo nisam podesio. To. Ako i sada birate koji će broj da stavite, na primjer luk, pošto sam ja to izabrao. Na primjer odem na ovo. To je da stavim na 1. Ovo stavim na 2. I na 4 ću na primjer da stavim... Ajde ovo, malo. Sada kliknem 1 i imamo. Ajde, tičica i ajde postavimo ovo. Što vidim, sprema se noć. Dakle, ovo ne možete, neće se uništiti kad zaspite, već tek kada vam kanibal unište ili vi sami uništite. Ajde, sada se bude. Ok, nadam se da ovo neko veliko broj. Treba ovdje da bude. Malac. Ovo je... Ja mislim da je ovo drvo za stikove. Jer ga mislite da je ono dropa jedno 7, 6, 7, 8 stika. Ajde tebi. Ti mi delaš ovdje. Tako. Bam. Nemoj na mene. To. Headshot. Ajde koplje. I tebe. Ja smijem da se možda ajde. Ovo čas smijem da mene. Sada treba kamenje bre. Dajem kamenje. Došli su doko mene kamenje. To nije... Što je kamenje. Kamenče. Ništa ne gledaj. Samo gledaj tamo. Ali ne realno. Ajde, baš brzo.
Ne mogu još da spavnem? Ajde onda da napravimo... No. Ne. Jo. Slušaj. Vidiš da ovdje ja radim, da mi smetaš. Ma, ko je promenio? Tako, idi. Ajde napadni. Ajde bre, pogodi bre. Stoko ne steknem da odmah pored njega. Doma sve. Ne, tako, već. Telo. Šta bilo da to ubati? Sve će se stigine već. Gdje mi se? Gdje? More. Sad ću to. Ručno. Ili ne. Da je ovo stavim. Tako smo. Da vam uzmemo kožicu. Ok, nije gledajte. Kao što vidite, ima kanibal. E sad smo full on. Full. Da se čas perem. I još ovdje već malo. Onda znači šta? Ajde. Da napravimo. Mislim da postavimo. Jedna aparata. Ne želimo obrati, želimo na činonsko vrata. Ako za model. Pravu platformu. Čekaj, da li je to platforma? Što meni treba? Ne, te platforme. Ja čuvam. Perc. Ajde. Eto mogu skoro.